Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kemensian kedap bakasni. Daki sukumen bagi suit bani bagi gon semua jong kabel sesi jongi man kepor man senyam kiwan cekmat hang jikli jongki. Ngai tu bepi ka congratulate pi bagi siam balengba ka di kawot kebanya pi pirangyo mensian pirangyo bor ban pirangyo kius cekmat nam tek babun jenglo jopi ban pendep hang jikli jongki baru agakam ke jam ka pitrai nangi cekmat. Kalau long sisa ke buram ke bakrau, hapok konsumsi bani bagi khot semua, iwan cekmat kam tom yang beri bat bani be, ia ke jenang ke jengsta. Jarang kat bala subsnem ke election arjar arpulai. Nese ki babon kita pakai dong tik, bahamlet timat belajar election lai ke award. Paipa kamde kumta. Kubu beriu bala helasan kumnong lam jong KSU nerusnya pak nice pak kenai pulai larung pok KSU ban nado kita kepor balong nong lam jong KSU kani komisi nanga ban yarap ban itu ban banai misien larung hapok kasnam ke jong nama ke KSU ketika saya di kepor ke bam jukulan ban pendon burom di khon semua ke lepas ba di zama per baru ban ai burom nam ta ki ramil ka ki ban rak borom ek strong eta jai berhi brok wei bari ki babuan ki mata kani ke jing long jing isiu glar rung kadon haka seng bat kani kam bisum langi no nga reklai ni kana du riski ki por ki babenta barabang ani nang ke seng ki isiu ru larung haklim pung jong seng sang hima sima hal tu por na por UDP ngam sum laklat ni mata bat layai beteng mereka por si por Banai LC, CBSE, ICSE, berkunjung ke HSSLC. Man kasnem ngajuai award nam tak jom ki. Di hari ko tupor ladon matar baye election ngalarem. Warabang larem ru. Kani pada ke anggo junga kam sularem. Kaya beteng ben ka por ban itu. Banai simpi sama dengan por Singapore. Ban layor banan na po ka PDF report. Bat kani ke long junga kemensian juga kamsum yak henrei lai beteng kepuar bari itu ban ai buram kerpang ikut semua jong ko konstitusi ke berak nama ke buram di sen bari ke konstitusi pro away ban mentaru namsul kene lai dor kat pati ban ngat mau hak sem arja kasal nilai keteng no ia ke di award ma barman man desem na award untuk kamdan kalau ke keteng ngalong ini di parasam na kamtami bariki ko parpatao bagyong badan kam balitu banai ka karten ya kini award tegi ong banai no daga Utrot Sings EM Academic Award balai ai karten Utrot Sings EM di kibahadian kisamla preventive ya history jong ka jai penriu preventive uway Utrot Sings EM preventive uway tiang ba preventive umlong susutham bat kumta terte ngai karten Utrot Sings EM ban penpai bat sipit plate history bau dayus iam jukanok law braile paksha idi bor parengi bor doli et bor ban be eki nagri ka ri ge jigi ban utrosin iam how to bor braile daga white bat usum ban job yakni ki doli ki boran hadi gari ke songi ban la perung yang diketien utrosin iam ka di bor ban kentui bi pada ki prasamla ban nangis war pada banile paksha ya ke dulu ke jigi banyak persyak yang hidup di kenduk ngimdan kamsu kawat ngimdan kamsu kesum datang nak kejabing bat ukulom ubangila banyak persyak yang jengek berfair kebaik kenduk haga setiap jengi haga jelas jengi banyak yang solution ada kejabing berkulom gilong di solution ke belapan pendek yang jengek barakhoy tega so komen balengba ke dika umur man kasnya mai i yang jengkel suprang jogi khon semagi hak babon pilihan. But kini ka award ke bang ISP kakorban kemau biang. Nama kali beriu bubat iku keluar. Ban loong. Kino kisamla pulih ke biyo ya ka top 20 hak SSLC examination nganai laptop marmar kowe. But the dokumen kat adu mata sini
Ngalasan ni laptop sakit remote ki sama pulik bio hak top 20. But menta ka tinti pada yo bersam sakit armut bio ya ka top 20 iwe ka 6 portion baru pada hapo ka 15 portion banai ki dak laptop. Kebelang kum ka dak banai mesti ban security. Barang juga baru kalau kita siu pada nampak ki khon sama ki kira pekreak ki pejong ki la kalong ka kelas 10 dan kelas 12 lihat smart ini dari kini kewe ku top 20 ka matrik SSLC kyo ya ka laptop balai ngam yo kini kali baru ka challenge ki ba bon ki sama ka school ni hari ka konsumsi berapa kami lai ladan buyo laptop ars pangmuru ngadapat pekreak baik kata ka de ka nongren ka thonga ban itu ban yarap ai mesti ni pi sama menta ka sem ni don box pun argut semua tu rak borom yo laptop 20 yo laptop but menta sem ai argut but ngat kermen bela sem snem bade lengba kali ko kubur ko ki me ki pa kimen ki para ra ini mesti cikna kelas sen mamanta ya minut ya testa nang ba priyo ya ka laptop hot tolong kejigai ko tolong tangkap ke dia mereka long di situ namta kakam ke jong pi la sudra cibun na ka por por man kasnya mangai ka wot yo ya ka wot ka bumut nila kiyo hak jang kita bejang start hapo ka konstitusi hi borok ko but ngam ar tatin akawe kasi nagkisama jo konstitusi jongi ngisem pili pendabru yakni civil service examination ke bafear ope namar kita kami pi bafilong ki IAS IRS IFS ki obsos ki bersensyar ya ke jelah ke jongi ngalong minister pet sarkar jelah manta sansnem nila tunasi bon ki sama ki IAS ki badan post katret tan katamut kidan ki sama ki kasi ki bersensyar bandan berharap nang ki sensyar kada nampak sit ki bro kami gidan kami profesor ki bana be daweru kami le tang ma gira kwa ya samal jong kin michman ki do yo e kana yes IFS bandan te post kat ban sensyar ya de state kajongi imat laknai sosne manta ngim yo sho ya yes kajongi sa ei kalau we jong sa kajongi sa ei kalau we jong state ni dara tang mat mi jong ka yes ngena kanya tamde shu terpor banyak ben bereko banetan patur banyak bisni kajing bisni klare ban kut dan kam ke tigmon ta kitik yang banyak lang mamar kalian krang bigla along ke jai beriu setiap ke bian kepala bertendi lagi beriu ban sensyar nam ta kelam neglahi brokwe dan kejungi belum makini kisnan gawat berper banglai iya ka durkmat ke pusati iya ka durkmat jong ke kermen ban nangis kemat kintuni sama ban tiga bor balong ta yes di observe per badan hantai hapo stage kini ka challenge nam ta jai bari jungi kini challenge sam ta sti ka jungi ihak bane be shal jinang jingsta ka pathai manta klem jinang klem jiktir tolong ka be tenaga dalam waktu itu kum unong yang kibon juga